naye niko mbibona umunyezamu Emiliano Martinez ashobora guhindura ekipe wenda we ashobora kuba yajya mu nziza kurushaho ariko kuri kabiri gatatu impande zabo zisa nkaho zasubiye inyuma bagevani Montiel ba Molina Aquina na ondo muri Olympique Lyon bamwitanda Tagliafico bona bisa nkaho ntabwo kandi nta nahantu bari gupruva cyane. Aquina yasubiye iwabo. Montiel ari muri Sevilla. Montiel nawe menya yaramanutse iwabo yarashize yararangiye naho Molina muri Atletico no mu bencheri. En fait muri defense yasigayemo Maestro Cristiano Romero aracyahari imyaka myiwa ariko nureba uyu bafatanyaga Otamendi aracyari mu kibuga ariko simbona ibirenze ari gukina agati mu kibuga. Enzo Fernandez ni muzima, Macalister ni muzima, ubwo yafatanyaga nande agiye kugenda Depol agiye kujya muri Amerika Inter Miami. Bisa nkaho byanarangiye agomba kumanuka muri Inter Miami bisobanuye ngo urwego rwamukubye ruramumanuye. Ariko se turebye arundi mu Argentine uri hagati mu kibuga uri gukora gatandatu. Paredes nabonye yarasubiye nawe yaratashye kwa Boca Juniors nabo ni ikindi kibazo. Hanyuma wenda muri hagati muri Mediane hiyongeyemo Mastantuono sinzuka ari bukore muri Real ni umwana mushyashya. Almeida mawinga wenda yasimbura Di Maria nkuko ejo twabigarukagaho. Messi ntakiri Messi ariko wenda Julian Alvarez yabanzamo. Hanyuma Maestro wa Inter Demira agasimbura Messi nkuko babikoze muri Copa America iheruka. Ariko imbaraga zabo navuga ko zitakiri za zindi. Ni ekipe yagera muri kimwe cya kane ariko inavire muri kimwe cya kane kubganye nabo natungurwa. Muri no myaka 3 Argentine muyibonye nk'ikipe yasubiye inyuma gato kuri standard itakiri ya yindi. Portugal yari ahubwo upgrade yarakuze ubwo Portugal ngiye mbwira ngo mpitemo ikipe imwe mpamahirwe gutwara igikombe cy'isi gikurikira bari bitemo Portugal. Nibyo sinengeje ko bafite ikibazo cy'umwataka bafite ikibazo cy'umwataka world class kuko wenda Cristiano ari nibyo yabitsinda ariko azabagize 41 ukajya anniversaire kwitekeshano z'ukwezi kwa kabiri azabagize 41 ntituzi ko ari buze kwitwara muri no kontra y'amafaranga menshi yo muri Al Nassr. Ariko nsubiye inyuma hereye ku izamu Diego Costa we yari we muri 2022 yakuze kurushaho kuri kabiri navuga ngo barungutse uko niba dufata urugero bafite Diego Daro utaruhari hari uyu mupeti bari uwundi nawe ushobora kuba yahakina Cancelo Semedo nawe yafasha nk'umuntu ufite experience wenda nubwo yamanutse ku rwego yareye muri Barcelona ari hasi ariko akontekereza we ko Diego Daro azaba ari muzima. Diego Daro ni muzima nuko yari yaravunitse. Diego Daro ntabwo mwemera rigani. Diego Daro nta kibazo cya musimbura mwiza nubanzamo ntawe katsiraza wowe ni wabarakari we wawe. Diego Daro niwe wa mbere ku Daro Sofa nanjye sinemera biriya bintu byo guhindura bakazana wa Neves kuri kabiri. I don't see it ariko nabonye akunda gusimbuza Semedo akamubanza. Why Semedo so ni sawa Semedo so bibi ntabwo ari bikina habi. Urebye muri cyagiye cyo 2022 yaragisiraguringa atarafatisha neza akiva muri Barcelona ariko muri Wolves navuga ko ibirenge biri hasi yamaze gutuza 31 sava muri gatatu nta muntu umuvuga sava in prime mutima wa defense nawo nta kibazo. Goncalo Ignacio Ruben Diaz yabo no mupeti Antonio Silva nekeza ko ikiza kirimo abakinyi batatu bose bafite muri central defense aho bari barakina kandi mu equipe meza Sporting Club de Portugal, Benfica, Man City bose barimo barakina. Hagati mu kibuga naho navuga ko bafite mediane nziza waho Neves, Vitinha bashyiramo Bruno Fernandes nekeza ko ari mwiza kuko wenda abo muri equipe tamufavoriza impande Francesco Conceição mbona ari sawa. Real nubwo nabonye Kasana mukasa ariko n'umukinyi nawe ugira ikintu yagufasha nko kuri finale ya FIFA Nations League agiye amasimbuye mbona ari cyabafashije kirenzeho. Hanyuma ikibazo ngifite kuri Goncalo Ramos twari dutegereje ko mu myaka nk'ibi niba ari bamutekereza ko umuntu wabanzamo mu gikombe cy'isi cy'ubucize akabashize imyaka 3 nta ubwo urwego rwasubiye hasi urwego rwamanutse hasi uko twamutekerezaga gusa ntituzi icyo agiye gukora muri no mwaka ntitutekereza n'undi munya Portugal wavumbuka ariko mbona je ya Portugal itanashingiye ku mwataka typique nimero 9 nubwo ari ingenzi igana umwaka utaha Portugal muri no myaka 3 Portugal nge nyibona Samiri ibyo avuga nibyo nge mbona hari utundi du components tubiri nakongeramo cyane. Coaching ni key mu bintu biba mu mupira buriya
Samiri tubona abakinnyi cyane ariko buriya kuri ino level yo hejuru iyi high end nta kintu kibaho kuri elite level nta kintu kibaho kitari ubwonko bw'uwo mutoza. Yego icyo kintu ntikibaho. bafite Martinez ni ukuvuga ngo hari abatoza ejo bundi bagize gutya batwara UEFA Nations League fine bafightinze n'agakipe keza nka Espagne k'abajene ubona nyine barwanye. Yego Martinez, Roberto Martinez wanabanye n'ububirigi ububirigi bwa 2018 bagerana ku mwanya wa gatatu ari ububirigi nabwo butoroshye. Bavuga yuko hari akantu k'agatactical twist yatekerejeho na Thierry ko gukira KDB ku ruhande muri demi final bikaba costinga bigatuma adashining uko byagombaga. Na hantu mbona buri hari bond biri hagati y'umutoza na groupe wenda kenshi tukunze kubona ibyo bintu Samiri y'abantu batwaye igikombe ukumva n'abantu bari bahujwe n'ikintu kiremereye gifite ingufu cya kindi wumva yuko cyagombaga kubasunika. None abiri muri ibi bihe bishize Didier Deschamps atwaye Coupe du Monde ari kumwe n'igihugu cye, Del Bosque yabikoze ari kumwe n'igihugu cye, uyu wa Argentine yabikoze ari kumwe n'igihugu cye. Lionel Scaloni jendi yavuze kuri story ye yavuze kuri story na minota umwe. Hari ikintu cy'ikibondi gikwiye kuba kirimo hagati ya groupe n'umutoza yewe. Umunota umwe Lionel Scaloni yabivuzeho yaravuze ngo ahantu umujyi bari batuyemo ngo nta muntu n'umwe wajya agatekereza iby'igikombe cy'isi. Papa we yatwaraga ikamyo y'amabuye. Urabona zino kamyo zitwara ibibuye murazireba z'ubwubatsi babyita amafuso zaho ibintu nk'ibyo. Noneho igihe cyose yakoraga amasaha 10 igihe cyose yatayiraga atitaye ku munanira yabyutsaga Lionel Scaloni ngo bajye kwitoza. Bitorezaga he mu igaraje ngo bagafata amatindo n'ibiki byose akari ibyo bashotagura. Hanyuma hanga Lionel Scaloni avuga ko papa we yari passionné ku mupira kumurusha. Ngo n'igihe yakinaga ikipe ya New Old Boys imwe ba Messi bakuriye nabwo yarakimubyutsa yirengagije imyitozo yakoze ku manywa yaramubyutsa agatashye ngo bajye kwitoza mu igaraje akamubwira ngo uzakina igikombe cy'isi kandi uzatwara igikombe cy'isi. Lionel Scaloni yakinnye igikombe cy'isi afite imyaka 29. Sinzima mwibuka ifoto ya 2006 Scaloni na Messi Ubudage bo bakuramo kuri penalty kuko icyo gihe Reyman yazifashe zose usibye ya Roberto Ayala ubundi Ubudage bwabatsinze nye kuri imwe. Ni nabyo hantu hambere nabonye bya bintu by'agacupa umuntu yanditseho amazina y'abakinnyi amazina y'abakinnyi ku icupa ry'amazi ku icupa ry'amazi n'agasume yagiye yandikaho ngo runakatera. Lionel Scaloni ngo Giovanni Montero atsindira penalty yanyuma bakina n'Ubufaransa ngo ntigeze atekereza ibyo kwishimira igikombe cy'isi kuko papa we yitabye Imana. Ngo yatekereje amagambo na ya myitozo yo mu igaraje papa we yamubwiraga na kera na kuva na kera amubwira ngo uzatwara igikombe cy'isi. Yaretse umupira atagitwaye na Argentine kukuribwa 2003 bavuyemo kimwe cya kane 2010 bavamo nabi ba Maradona yari nyabataka barindwi urabyibuka 2014 batsindwa finali ya cyayitego cya Mario Götze 2018 Benjamin Pavard na ba Mbappe murabyibuka babera imina 2022 afite imyaka 44 y'amavuko. Yaravuze ngo ubungubu muri Argentine kuva yatwara igikombe cy'isi ntajya yishyura ngajya nko muri Supermarché yajya kukuramo amafaranga yishyure ngo bakamuhobera bakanarira bati waduhaye ibyishimo ntuzigera wongera kwishyura ikintu na kimwe abe kabu abe ibintu muri Supermarché jya ugenda wishime watanze ibyishimo. Rero ni ibintu by'ingenzi. Coaching ya Portugal coaching mvuga si izina ry'umuntu akenshi ni ibintu biri ni style of play kuko umutoza agomba kugira icyo kintu cyo kwihuza na squad afite akayimanaginga uko bikwiye abakinnyi akagerageza kubagira abakinnyi beza kurusha kuko urebye nka Vitinha ukareba nka Neves ukuntu tubabona muri PSG uragaruka ukabashaka ariya ntubabone muri ya shusho. So akeneye kugira icyo kintu kuko wenda n'umwanya agira ari muto ariko igihe afite kingana n'amezi 8 ngo igikombe cy'isi amezi 10 kugira ngo igikombe cy'isi kize akwiye cyangwa 9 akwiye 11 ahubwo 11 mu kwa gatandatu aba minsi 330. urumva ni nk'umwaka ahubwo aracyafite umwaka wo kwicara agategura na groupe ye akayiga akayimenya abapanze neza
kubapanga ni kimwe Yeah. kubapanga kubashyira mu kibuga iyo tuvuze kubapanga ntabwo ari ukuvuga ngo hajyemo 11 Yeah. tuba tuvuze icyo bita noneho uburyo je yabo ikinwa kwanima je yabo turataka gute turadefanda gute ariko ubikora ujyanye nyine n'abakinnyi ufite Yeah. unajyanye n'ubushobozi basanganwe unajyanye n'uko n'ubundi bari kwitwara n'aho basanzwe bakina kuko niho nyine uba uri kubapimira mu maklebe yabo Yeah. icyo ni ikindi icya kabiri ni ukurema sitori y'impamvu iki kintu kigomba kugenda kikabaherekeza avuze urugero rwa Argentine n'umutoza nari imaze kukunyuramo abatoza ukuntu bajyana n'ibihugu byabo kabona birakunze Yeah. muri no myaka yashize twarabibonye Ubudage wa Kim Lo bari kumwe when you understand kuva 2006 huh? kuva Kuva 2006 2006 yari yungirije igihugu ni Klinsmann. reka tugaruke inyuma gato kugira ngo abantu babyumve Samir 2002 igikombe cy'isi 2002 igikombe cy'isi duhere n'icyenda n'umunani igikombe cy'isi France yatwaye igikombe cy'isi iri kumwe n'umwene gihugu Emejake sibyo Yego. ni umwene gihugu yego 2002 Brazil yagitwaranye na Ripi Scolari. na Scolari sorry Scolari. na Scolari ni Mutariyani. umwene gihugu Ni umwene- 2006 Scolari. Scolari ni umunyabrazil 2006 igikombe cyatwawe n'Ubutaliyani butozwa n'umunyagihugu nuza Marcelo Lippi hari yego Yego. Ripi niwe wagitwaye 2006 2010 cyatwawe na Espagne iri kumwe n'umwene gihugu Vicente del Bosque yego 2014 cyatwawe n'Ubudage buri kumwe n'umwene gihugu Joachim Low. Joachim Löw 2018 cyatwawe n'Ubufaransa buri kumwe na Didier Deschamps umwene gihugu yego 2022 cyatwawe na Argentine iri kumwe n'umutoza w'umwene gihugu Scaloni. uzi ikintu nashakaga kugarukaho ikita rusange kirimo aho ngaho nuko iyo story Samir barayishepingana it's not only about ubwiza bw'abakinnyi no mu kibuga hagomba kuba niyo psychological thing ipushing icyo kintu hari icyo kiganiro duhuza hari iyo story twakreye iduherekeza iyo story rero iremwa n'umuntu uri kumwe n'abo bantu akenshi mu yandi magambo nta ba mercenaires babohora igihugu biba gake abanyagihugu no babohora igihugu sinzi muri kucyumva ndabyumva I get it's it a battle of the I get nation it yego sinshaka kuvuga ko umutoza utari umwene gihugu atakora ikintu umuhashye ego birakunda yabikora kuko natwe amateka akomeye twagize nk'abanyarwanda twayakoranye n'abanyamahanga Batomera cyane ariko ndashaka kuvuga iyi story imeze gutya kuri ino elite level hanyuma yeah biryoha cyane iyo mugize amahirwe mukaba mufite umuntu muzima hari umuntu yigeze kuvuga ikintu aba ati ikipe nka Mourinho yiramutswa ya ya Portugal Portugal akazajya avuga ikintu ababwira abana bacu bene wacu bahungu bacu ega n'iyi Portugal akantu gato yabashije kugera ejo bundi ari kumwe n'umwene gihugu n'umwene gihugu ya so Sami ntago ari coincidence Santos ikintu Fernando tuvuze Santos tukagera ku ngero 8 Akoze cyane. zikurikiranyije zitanyuzemo ikintu erega nushaka gusubira no Si coincidence. kera nese bimwe twarebaga kare bya bapere bagize ngo batozwaga n'abanyamahanga you see hari ahubwo se n'abatoza bangahe batoye batwaye amakipe y'ubu ubundi warebye n'amahero urebye igikombe cy'isi rero n'amahero naho twanyuramo amahero heruka None se si reka Espagne reka ngwe nk'urugero de la rworoshye. Fuente Senegal Ero yari yabanje yagiye si- ibikombe bya Afurika birenga 19 itaragitwara Sabatariani si Roberto Mancini ari yusise Aye, niyo twakomeze byasa turebe. ari yusise uzi Zambia itwara igikombe cya Afurika cya 2012 uzi ukuntu uzi igihe uzi ikintu uzi story yarimo icyenda muri 1993 bakoze impanuka bayikorera hari Libreville muri Gabon kuko indege yabo bari bagiye gukina na Senegal muri qualification z'igikombe cy'isi ariko kora ko ubukene bwariyo ku butegetsi bwa Kenneth Kaunda ubu bukene bwari muri Zambia habaye babatije indege ya gisirikare itari igikora abari niyo yagomba gutwara ikipe y'igihugu bavuga ngo igomba kuruhuka kane ikava Lusaka ikaruhukira Brazzaville ikava Brazzaville ikajya Libreville ikava Libreville ikaruhukira Abidjan muri Côte d'Ivoire ikabona kujya muri Senegal Dakar ikintu cyabaye bashatse kugwa muri Congo Brazzaville barabangira bati indege ya gisirikare ntipfa kugwa ku kibuga cy'indege cyacu gutyo bagendera rimwe bajya Libreville baguse Libreville ntibigeze baharenga indege yahise igwa kora ko umutaramu witwa uyu mutaramu witwa Karusha Bouaria yakinaga mu ikipe ya PSV Eindhoven yo mu Buholandi yagombaga guhurira n'abakinnyi muri Senegal niwe wayirokotse mu bakinnyi bari ab'ingenzi ariko icyo gihe Zambia yari ifite ekipe ikomeye kuko ikipe ya Nkana yari yakinye finali y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani Champions League ikindi ikipe yabo yari yagiye muri Jeux Olympiques zabereye Seoul 8 mu matsinda inyagira Ubutaliyani 4-0 iyo kipe yari bari bafite generation y'abana bari kuzamuka bakomeye hanyuma batoranya indi ekipe igera kuri finali y'9-4
muzumve neza mu mateka yo kubora igihugu hano bavuga ko perezida w'igihugu arimo arareba match yari finali y'igikombe cya Afurika ya Nigeria na Zambia. Nigeria itsinda Zambia ibitego 2-1 bya Rashid Yekini. Hanyuma iyo ekipe 2012 nyuma y'imyaka ingahe uvuye 94 2012 icyabaye Karusha Bwaria yari perezida wa federation. Finali y'igikombe cya Afurika yabereye Libreville. Uzi bakimana gutwara igikombe cya Afurika bagiye batwaye igikombe ahandi kuri wa mwaro w'inyanja. Bari bafite story ivuga ngo reka tubikorere babandi bari mu ikipe y'igihugu bagize bitabye Imana kuri no mwaro turi gukiniraho. Uzasanga ibikombe by'isi byose byagiye bitwara ni stories ni story kandi zifite aho zihuriye n'igihugu ku buryo mu bigana bati ikipe y'igihugu cyacu yaguye muri uyu mujyi reka tubikore dukore indi story noneho itari yakababaro y'ibyishimo tunashimishe niba batwumva aho bari mu ijuru badushimire ko byibura twakoze igikorwa cyo gushimisha abanyagihugu yamarira abanyagihugu barize bitaba Imana reka tuyahinduremo ibyishimo. Uzasanga amakipe menshi afite icyo kintu dufite impamvu yo kubirwanira hari impamvu tugomba kubikora. Niyo mpamvu usanga amakipe y'ibihugu menshi succeeding yari kumwe n'abene gihugu. Reba Mexique ari maze igihe yabaye ingoma y'abaproso birwaye kubita umunsi ku munsi igaruye Javier Aguaye atwaye Nations League ya CONCACAF anatwara na Gold Cup batwaye ibikombe 2 undi mukino bazawukina bakina igikombe cy'isi. Mexique yongeye kuba igitangaza muri CONCACAF kandi ari ikipe isanzwe mu myaka cyane. So nibyo rero nge nkabiboneraho coaching iramutse ibaye neza ngize ubwoba byakunda. Wavuze kuva 98 abakipe yatwaye ibikombe by'isi yabaga ari kumwe n'abatoza b'abene gihugu. Yego ero kuva 96 kugera amagingaya yego ibihugu byayitwaye byabaga biri kumwe n'abene gihugu ni ukuri kw'Imana. Recent Espagne naza kubona utundi nk'igihugu Recent Espagne De La Fuente Abataliyani Mancini Portugal Fernando Santos yego Espagne 2012 Del Bosque Espagne 2008 Aragonese Abagiriki 2004 ndabona bari kumwe n'umugabo witwa Otto n'umugiriki uri kumva tugeze mu 2000 ni France. France ni Emejake n'umugiriki Nemejake cyane mu 2000 n'Abafaransa nawe yari umwene gihugu andi Emejake isa ko 98 reka turebe niba atari we ni Roger Emery n'umufaransa gukomeza Abadage 96 aho niho nafatiye nshanze nanakomeza nabona n'umugabo witwa Bert Vogt nawe urumva kuvuga bisobanuye ngo rero wamuganira igani ushaka kugera ku ngingo wazanye Denmark 9 ushaka gusara umwene gihugu bisobanuye ngo igihugu iyo kiri kumwe n'umwene gihugu menya message yo gutwara ibintu binini ariko message itambuka ni ikintu kiri mentoni man ibintu byitwa gutwara erega reba naka kantu uzagakoza amateka muri Afurika naka ka Maroc kacu yari umwene gihugu kandi Regragui ari we ufite izina mu batoza batoje Maroc wapi Walid Regragui warega sina wabonye qualification nese qualification yatowe na wa mutoza utajya ukina ibikombe by'isi amaze gukarifa ibihugu 5 mu gikombe cy'isi narakina igikombe cy'isi naratoza igikombe cy'isi nari ndotereta abakobwa bande bakabarongo oya uzi si kuntu bigenda ari nk'igihe kubera ukuntu agira ikintu nakita nk'igitsure ashaka kubona qualification y'igikombe cy'isi agahita avuga ntabwo bivuga se kugira ngo mwambure Maroc yagiranye ibibazo na Hakim Ziyech burya Hakim Ziyech baramuhamagaye muri match amical yanga kumukinisha aya masegonda urayakorera yanze kumukinisha bati sinzagaruka bahita bagishwana uwo tutabanye mu mikino ya gicuti tuzabana mu marushanwa niko yahise avuga. Okay.